Ikinya ria President William Ruto kugayania mawira maria marirutagwo ni munini wake Rigathi Gachagua na minista munene Musalia Mudavadi ritigite ateti na thathauria maundu ma kiuteti mari na woni ngurani wigie kiria President ararongoreria gukinyaniria thengia wa gubanga wira. This is a very unique session and akiregana na riboti ya BBI, Ruto ni augire ati kuri na uhotekeku wa guthondeka iturwa ngurani cia utongoria hatari na gucenjia gatiba, na uguo aigira wathani ni agithondeka giturwa kia minista munene na kuhe Musalia Mudavadi, no gukoretwo na nyugunyugu cia kiuteti ciegie kana mawira ma Gachagua na Musalia Mudavadi ni marariana, na rimwe gucungiriria ndumiriri citiganite kuheanwo ni mabitha thirikari. But irari an ongoing conversation na research gwiko nene muno kurania how do we divide roles ici tutego cause conflict. No hari President Ruto giforo wagitirari gia kugayania wira tu, muno nginyagia angiraigananirie uteti wa mithemba yothe uria ukwiyumiria. Okorwo ni andu aitwa kirima ni twarora kuona president our deputy president ri aheo wira uri kuthini wa thirikari ino. Deputy president witu ni araheo gitio. Is a political quagmire which again has its root in not paying fidelity to the constitution. Naona gukorwo President arageria gucenjia mbica iria yari ho ya wabici ya munini wa President gukorwo atekuheo wira ni President, wabici ya Gachagua thondeketwo gigatiba kuringithania na ya Mudavadi, na kiria kingituma makorwo makionekana ta maragayanio wira na njira igananire nikio kiuria kiria kireyumiria gatagati ga Athomi ya maundu ma kiuteti. Gukorwo ati for the very first time twina deputy president ohetwo specific functions ni kumwaka makiria. Gachagua ni athome ruthingo-ini, muthungu augaga the die is cast. Ni ndaikia maitho na andu angi mathikiririe ri wira wa Gachagua ni ta muthiru thiini wa thirikari ya UDA. The moment you try to bring in the chief prime cabinet secretary in the name of Mudavadi, you are about to face a dilemma. Omwe wa wigirereki uria Gachagua araheirwo ni wa gutongoria ndudu ya minista, wira uria urerekana ni wa President, nake Mudavadi akiheo wira wa kunyabara andiki a karua, wira uria urerekana ni wa munene wa aruti wira a muingi, na riu mutukanio uyu wa mawira waya gukorwo ni bomu ya kiuteti iri tuthuka gatagati ka Ruto, Gachagua na Mudavadi matuko-ini maguka. Now the moment you try to bring in somebody else outside the law, you are going to get conflict. What actually conjoins the three of them is the desire to deliver to the people of Kenya. The president ni ahetwo mandate ni constitution ya kuorganize thirikari yake in the best way iria kuona offer service delivery kuri muingi. President aronekana kuhuthira mweke uyu gubanga karataka mwaka wa 2027, akionekana kuiga gicigo kia Mount Kenya hakuhi nake kugerera Gachagua, na kio gicigo gia ithuriro ria bururi kiria kiagayukanite mwaka muthiru gikageria gucokaniririo na njira ciothe. It's really politics, and which is now Ruto, the chess player, is doing politics proper. He's looking at 2027 and beyond. Agikorwo tuita andu a nyumba itu tikwenda guthii opposition, no nginya tungihe president witu mandate na leeway ya gwetha other people. Ona kuhana uguo, ikinya ria President kugathika Gachagua wira wa kurora mathina maria magomeire arimi a kahua ria hota gukorwo ari ni kigeri kinene gia kiuteti kuri Gachagua. Andu aitu mone ati uria Rigathi wa Gachagua twiraga ekurora maundu maitu ta iria ririko, president ni amutite kumwe responsibility ya go provide a solution, na amenyerere gutuika ati agiikuruka kahururuka karia araikurukio ndagaikurukie na ruriri. Kwa ihinda riri maitho mothe ma kurora uria atongoria ya atatu makuhota kuiganania uteti na wira. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujirie.